KMLA Badan Hasorkar Meghalaya Democratic Alliance kila keno kelai ka Kongres ka batmu banwanra da ka resolution persyai ulampang jo ka yeng dor bar ka jela uba met ba lingdo. Habakran kumuwe ni kidukot dan lang ka sorkar jela uba aranik ton tongkar ulaong bakate ka jing tmu jo ka Kongres kanom poi she ru namar baro KMLA Badan HMDA kenom shed kala dalilai ru ya ka sorkar. Kasno kumbaga jingwanra jangka Kongres resolution persyak ya speaker. Kalau sulung kajing persyang dah kilap barok ban destabilize ya kena korban ndai ngamyo i bakadon kita ka dau ke basong ni ban wanra ya kata ke resolution persyak ya speaker. Ngamyo i kado i speaker ulah maintain ya kata ke ban ai kata kalat ya kata ka hok kabaya market ju e barok hat ya ki opposition kumjuru ki MLA beri ka ruling te habang pek ya ka kondok jo speaker pok house kalau ka bai biang na dong sedong te mer kata kan kecing persyang je Kongres banunra e ni kedai lese baki long desperate baki la persyang banunra e ka NC persyak ek sorkar hakini ki session baladat te Henry habakim la Telu segi persyang seban taus nak kawai pada kalat banunra e ka resolution persyak yo speaker Henry ngami i bakadon keno ke banda syong nia ka banda long convincing ya ki member poka house bakin sngodai la bakin support ya kata wadla na prenjoki ki sngodai tadi yang ngek babon balang kinom sngodai ya kata ke jingunra joki ya ka resolution persyak yo speaker ngek bakanom lele Ki kejing yakam claim and counter claim kejudan berapa? Teh Henry ke bankot teh kedai baca hapok ke floor yang ke house ada kadon hukum kata teh. Ingin sepet Henry hidup mentah ngam langit bahkan don hukum kata hapok jong ke MDA ni asutu jemut. Teh hidup mentah hak jiktif jonga ngam padon jiktif bahkan don ke hukum kata hak baki don kiba temu ban yelek persyak ya ke MDA nak kini ki partners badan pok serkar ngin scam